Temo na womo enu anuane wo school feeding program no mu Asante Mantemo se womo sika na aban de wo mo no wantua de ne womo no aduane no ebiem na ne nyina ba ya na basic schools no ne womo abie school ntia so womo sa akokọ no aduane nanso aban no de womo ka last time de a wontua nti sika be no mo de kotua we eno ye nsam nti a womo abontre ne wo a woni ma be no aduane ne womo hu a womo bebo aduane na to agu emu nkyeremu Love FM amanboni na ya ojima etwaso school feed ya someone that day ba ye no school feed 1 CD na ya ti so ayi taxi ayi bibia free so ye fa bi ka ye ho da de bia so ye no school feed ya na ya ti sika 20 days 30 days 15 days na ya ti so ye fra yan country say ada dienti senti na ya ti musika ye no school feed ya see teachers course rack ye njai no teachers said e bi wo na course rack na school for de wo mo ho ya no school feed no saa kwaduru say ewie ye kama e mankwala ni di ye ye wie ni etue sika ya sati ye sika school feed for me pa ma chaw school feed nti ni elu su ku 4 time asama e pese ka cha aban ni se school feed for ma wo sha ya konfo wa ma ya ho ma se ya mfa sha konfo but eduma na sha ya konfo ye wu ebi yare da yare sabia ti de yasre ni nyina ne se ya increment no cookie ya second time payment se ema ya no aduane ya de da se abutu until se ya sika aba se sika na ba ansa na do no aduane se mato makama ntumu 3 cities sika ya eche no wa ma 3 cities ya no aduane abai no beka wo parliament say we dey school esika ko 2 cities o gas for the kono 3 years ni o kan ye